Ene mbamu chine jua chuka kaunti ya Tharaka Nithi ni bambiritie kugwatanira na maabisa barwangirwo karia kenda kubagwatia kurwana kuthiria nchobi ndegeni watho. Huu ni kuringana na mukaririgiti wa ngwataniro ya ene mba taunine uria waritie nyuma ya muchemano juria bagwikite na maabisa ba thirikari. Akiuga ati nchobi jiche ibango ni kubathukangire biashara ciao mona gwika uturo bwa atumiri bacio ugwatine. Samuel Geshma na utwachio. Kuringana na abiashara baba ilabu ba sub-county ya Chuka ibegitwe bakurukira uchindani bonene kumakire aendia ba nchobi irandege iwatho barabachokagira biashara ino kagita wakagita bakajukia baingi ba aguri ba nchobi chiago irachitigiritwe iwatho. Ikyo gitumi bakomanite na OCPD wa sub-county ya Chuka amwe na ACC wa Chuka na murugamiri wa sub-county ya Chuka wa thirikari ya county kenda bachwirangirekana untobobo. Tuna challenge nene muno ira tukwita ni challenge ya illicit brew. Illicit brew nchobi gwetwa changa, nchobi gwetwa mutu, nchobi gwetwa marwa ile ikuluga meulonia gwetu kumwe ikalugelo nyomba ile tenenkanile license ya kulinga biashara ya ilabu iga affect biashara yetu ya nchobi ira tumba kwetwa tukenda na njirele ambega ni tu affectitwa ni nchobi no cia tugigwetwa kabioria tuka affectwa ni nchobi gwetwa marwa mutu no ntolirea hona bus makwendia gintu twetaka keg nsobiria ni makuthie kugula na raisi muno nsobiria hirisiti ni ikugulwa raisi muno. Kuringana na mukaririgite wa kiama iki kia endia ba ilabu ba kaunti ya Tharaka Nithi Nicholas Mutua muchemanio jo nonanitie ta ugaciara matunda na ugu inyuma ya atongoria babuko ba wirane bo gukandana na nchobi ino ndege iwatho. Tio tu antu ba biashara tukunenkera thirikari marikiriro getu lakini gintu kirega tukenine ate thirikari ikugwatana nati ni auga ni gwatite information yeu na be tayari kuendelea gutusupport kulwa na antu bare bakwendia into ile itikwendeka. Katwakena nonto wa mwamko mpya uria twambiaga ino pamwe na twamba watanire tena chairman na mamba honors nitukugena nonto wa kwambiriria mibango miega na nitukugwata mbaru nsobinu cia illicit nsobinu itembega tutena bata nacio endia baba ende ibajetitie ati ura akagwatikana biashara nieno ya nchobi ndege iwatho agakinyithwa makabini mathirikari. Number 1 Tharaka Nithi county nitwetikaniritie guti nchobi ire umba kuraga mtu kana nchobi umba kuthukia mtu no uriku ikendo uku kogutio gatwauga twe committee tanto ba biashara eno ati mtu ule ukethwa kendagia gintu kire gitikwendeka tio tuketho twembele kumuruta kuri ari tumunenkanire mwena wa thirikari kenda mbugo tutiga tulinga biashara yetu na njirere ambega. And that's why twambatana na thirikari na yaturaga tutethereria na riu turi ene irabu ni tugukena muno nuntu wa untonu na tukambata untonu mbaru turi wana biashara. Kiripotera Weru Njuma kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Geshma.